kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Rutisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho tseo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. This summit's location underscores the need for African voices to be heard on critical global issues like sustainable development. Afrika Borwa e re e batla dipuisano tse kenyeletsang bohle kopanong ya matona a ditaba tsa matjhabeng a G20. In Umlazi, 3 people died because of the mudslides. In Eshowe, a young child was swept away while trying to cross a river. Ke batho ba tsiletseng ba hlokahetseng KZN ka lebaka la dipula tse nang ka matla le ho ritsa ha seretse. We've had challenges in funding frontline services. Health, education, and so on. About 2 weeks ago, there was a march to my office by doctors and so on. Letona la naha la ditjhelete Enoch Godongwana le re mmuso o haellwa ke tjhelete ya ho lefa basebetsi ba ona. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a o amohela ke tsamaya mmoho le Mpho Teme ha re wele kgabong. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re dinaha ho potoloha le lefatshe di shebile G20 bakeng sa boetapele le tataiso ya ho sebetsana le mathata a mangata. Ramaphosa o butsisi mmuso kopano ya matona a ditaba tsa matjhabeng a G20 a tshwaretsweng kapa e tshwaretsweng Nasrec ka Borwa ho Johannesburg. Motsotso o bohlokwa ha kontinente ya Afrika e amoetse matona a dinaha tsa matjhabeng a G20. Kopanong ena ya bohlokwahadi dintlha tse ka sehlohong tsa Afrika Borwa di ngotswe hantle ka ha e batla hore ho be le dipuisano tse kenyeletsang bohle. This summit's location underscores the need for African voices to be heard on critical global issues like sustainable development, the digital economy, and the shift towards green energy. Mopresidente o re dina tsena tse nang le tshusumetso di tlameha ho hatella hore dikgulano di rarollwe. South Africa welcomes the ceasefire agreement reached between Israel and Hamas as a crucial first step towards ending the severe humanitarian crisis faced by the Palestinian people in Gaza. O re diphapang le tsona di lokela ho bellwa ka thoko. These challenges are interconnected. They require responses that are inclusive and responses that should be well coordinated through various forums such as the G20. Yet there is a lack of consensus amongst major powers, including in the G20, on how to respond to these issues of global significance. Extreme poverty and growing inequality within and among nations weigh heavily on the conscience of the world. Kopano ena ya ba diplomati ba matla ka ho fetisisa e tla fihla pheletsong hosane. Mui o tla hopola hore puo ya ditekanyetso e buseditswe morao maobane parlamenteng. Ha jwale ke fetela ho mosebetsi mmoho le nna e leng Lebeko Seleso ka puisano e amanang le ditaba tsena. Ha ke leboe mami mohi le wena ke a amela lapeng phirimaneng ena re buisana le David Selamolela ya emetseng ANC ha mo le Karabo Gagau e le moedi wa DA ho utlwa maikutlo a mega ka bobedi ntlheng enana. David le Karabo ke a lemola ditabeng tsa Sesotho. Ha ke leboha we so go dumedisa wena ha mo le ba memedi ba hao. Ke kopa ha ke qale ka ANC ke lekgetlo la pele hore puisano ya kapa ditekanyetso tsa naha tsa letona di busetswe morao ho ya ka kutlwisiso ya lona le ANC bothata bo bile kae? I'm Donald. I know you. It is slipper of the tongue because we always speak
mara a ke bontshe lebeko gore really African National Congress re tloga re kgweditše pego ka mo dilo di sepetseng ka ona ke ka mokgwa bo sa emelwa gore lebeko re be re sa emela gore dipoelo tša se se tlhagileng maobane ka tlhaga ka mokgwa di tlhagileng ka ona mara re boditše gore o bile le phapano ko kabineteng ya naga ko khuduthamong ya naga mo o sa kwanwago ka budget statement ye e bontšha gore mohlomongwe tona ya matlotlo mo nageng o lebeletse gore ka gafasa ya kgatelelo ya mašeleng e leng ona mo nageng o ba a rata o godiša what we call or ke VAT ka language ya tax oba ka language ya ka polelo ya lekgetho se se bitswa gore ke value added tax bjale tona o ba rata o e oketša ka di-percent tse di ka bao tše pedi maloloko a African National Congress a leng karolo ya cabinet oba khuduthama ya naga ba le ba bontšha gore e tlo ba le kgatelelo e ntši mo seemong sa batho ba rena mo lephelong la batho ba rena ka baka la gore lebeko karabo o tla gopola gore tle mo stationeng se sa lena maga a malwa re boledišana le lena gore kua lekgotleng la African National Congress re tse re sephetho sa gore ye nngwe e kgolokgolo re tshwanetse re lwantšhe ke ka moo e le gore the cost of living mo nageng ya rena e godimo ka ona kudu-kudu for batho ba rena ba ba tlhokang bjale ga ona ka mokgwa re ka dumelelago gore mmušo wa rena o fetiše lekgetho le ka ba rena le kgatelelo ya mašeleng ba kgatelelo efe kapa efe mara re kweša gore o na le menyatla e mentši o na le tsela tše dintši tše mohlomongwe ba ka di lebelelago gore ba tle ba kgone go hwetša mašeleng a hlokagalago gore re tšwetše lenanego le tshepedišo ya naga pele empa re bona go ka re lekgetho go godiša lekgetho o tlo napa o e ba kgatlhano le se re se lo tshepišeo sona ra tshepiša le batho ba Afrika Borwa gore ngwageng o re ya go lwantšha the cost of living. Donald o re ba le ANC ha ba dumelane le nyollo ha lekgetho lena ka 2%. DA luna le bona ho senyile kae hona le na le a dumelana le nyollo ha lekgetho ka 2%. Kwa makatsa weso hore Donald o na le sebete sa bolela ma Afrika Borwa hore be ile mokgwa democratic mokgwa wa ANC ebe ha ba dumellane le 2% VAT ha ile hore ke letona la bona la ditšhelete le leng hore le tlisitse bothata bona ba re leng hore ra bo seka tsatsing la kajeno bonneteng gore mokgwa democratic alliance ko ona e leng hore ka ho tloa ka sehlogong o ile wa bolela hore ma Afrika Borwa hana tšhelete ha re kgone ho beya papa tafoleng ha re kgone hore re be le tšhelete ya transport ya re isa mesebetsing ha ebe re a sebetsa mme ha rena tšhelete ya hore re ise bana dikolong ba ileng hore ba batla mesebetsi ha bana tšhelete ya hore ba palame transport go batla mesebetsi eno let alone bothata be leng hore na le bona ba di cost tse leng hore di teng ka hare ho tlhoko tse leng hore di teng malapeng malapa mangata a tlameha hore e leng hore ana le bana ba banana ka hara ona a tlameha hore a nke qeto pakeng tsa go beya papa tafoleng kapa go reka di-sanitary towel kapa di tsona diphetse ha di bua mme ho hlabisa dihlong hore Donald o na le sebete sa bolella ma Afrika Borwa re tseba hore re se badile statement sa ntate Ngodongwana se ne se propose 2% hore ANC e re ha e batle ANC e a e batla re le mokga Democratic Alliance re ho kekebe ho etsahala re le teng re shebile ke ka hore lwantshang bothata bona ma Afrika Borwa ha ana tšhelete ma Afrika Borwa ha a hloke hore mmuso o thefule dipokotho tsa bona mme re le mokga Democratic Alliance re ema le ma Afrika Borwa re tla lwanela ho fihlela re tsa bonnete ba hore maemo a bona ditšhelete a loka ha ke le mametse hantle Mui re lebohile haholo eo ebile mosebetsi mmoho le nna Lebeko Seleso re ya mabenkeleng ha di eme re botse Mui re boetse re ya o amohela ho sa le jwalo potso yeo re o botsang kapa re botsang ke hore ho kgutlisetswa morao ha puo ya ditekanyetso tsa naha tsa ditjhelete ho bolelang dikamanong tsa mekga ya GNU mme ho ntshetsa taba ena pele re buisana le setsebi sa ditaba tsa dipolotiki e leng Arthur Shupola. Ntate Shupola re a o amohela ditabeng tsa Sesotho phirimaneng ena. Ke a leboga ke be ke dumedishele ba bobe. Re a leboha ntate ho kgutlisetswa morao ha ditekanyetso ebe ke sesupo sa hore hona le kgohlang mekgeng e ka hara GNU kapa jwang ke na le botshepi ba gore o kwele le dibui tseo di be di bua sa ANC seboledi sa ANC le sa DA gore a ba kwane ka polelo seo se tloga se fa picture e botse go seo se diragalang ga GNU so GNU e fitlhela le mo e leng gore a ikwane
ene go se kwane ga gona go fitlhella le mo ileng gore go affecta ditirelo tsa ka monageng o tshwana le yona taba ya postponement ya budget ke se supo se segologolo gore ba tšee karolo ba ka kua gare ga GNU ba tloga ba sa kwešiše botse gore maAfrika Borwa a emetše eng ebile a expecta eng from bona. It is a clear indication gore ba tloga ba sa lemoge tshenyego yeo ba itlholago go setšhaba ge ba ganela setšhaba gore se kwe gore tša mašhelene di eme jwang ene o gopole gore setšhaba se re bolela ka setšhaba se se tshwereng ke tlala re bolela ka setšhaba se leng gore se nyaka mebereko so ge lenaneo la budget le sa tle mo bathong e tloga e le tlhoba boroko ebile ke bitsa gore ke diphešamang e be se tlo ama phano ya ditshebeletso jwang se tlo tlisa ditlamorao tse jwang o gopole gore ge budget is no beiwa ke mo re tlo tsebang gore department ya gore e tlo hwetša mašhelene a gore dimasepala le tsona di tlo hwetša bokae mme ke ge mmereko o thoma go tšhaba diatla bjatše ge budget e sa beiwe e tloga e bontšha botse gore ditirelo di tlo tšea nako o tla o fitlha bathong ebile e tloga e raise confidence it questions the confidence of this government ye leng gore maloko a setšhaba a swanetše gore a be le yona mo go pušo eo so ge ba dila ya budget ka yona tsela e tloga e bontšha botse gore ba na le mathata a go buša setšhaba although I acknowledge gore this GNU e tlile ka lebaka la dipheto tša bona ba kgetha re leboile haholo eo mmui ke setsebi sa dipolotiki monghadi Arthur Shopola ha re hatela pele sephetho sa diteko tsa DNA se bontsha ha setopo se fumaneng se tšhisitswe haufi le Dalesville ka Phuphu selemong se fetileng e le sa pesa pheko sebapadi sena sa kalaneng se ne se qetelwe ho bonwa ka kgwedi ya Hlakola selemong se fetileng moedi wa sepolesa sa Free State ke Mahlomola Karedi matsatsinyana ka moraro a buti a tlala we gore o lahleile ke ha ka nnete ka mane ka Dalesville seponesa sa teng se fumana mmele wa motho wa ntate e le gore ka nnete o bile a tšhele ha bohloko mme a sa kgone go ka tsejwa gore na ke mang jwale ka nnete seponesa rona ka morao gore ka nnete seno se fumane seposeng se fumane ke ha e le gore ka nnete ho etswa di-test tsena tsa DNA mme ngwana mme ke yona mo e le gore re teng ngwana jwale tsena re ile ga fumana sephetho sa tsona mme se supa gore ka nnete ka nna ya ba ke ena ntate pesa pheko ya dilemo tse 37 e le gore ka nnete o ile a tlalewa a lahleile ka kgwedi ya July 2024 ngwaneso re leboile monghadi ho sa le jwalo Nombulelo Pheko ya dilemo tse 34 le Dlamini Ramosweu ya dilemo tse 39 ba ileng ba tshwarwa ka qoso ya mommori wa polao ha jwale ba tobane le qoso ya polao Tshebeletso ya bofifi ya masole a mararo a hlokahaletseng DRC ya ebile Bloemfontein kajeno lesole le leng le ile la hopolwa Kimberley le lona Ditho tsa malapa metswalle le basebetsi mmoho di supile ha di tla hopola beng ka bona ka ho itella naha Staff Sergeant Ishmael Molahlehi Rifleman Mokete Mobi le Tsidiso Mabele ene ele karolo ya ditho tsa lebotho la sesole sa naha sa Afrika Borwa 3 of them with the staff sergeant, they served the first mission as well as now the second mission that they were at now, whereby they gave all the commanders when they give their account about the effort they put in the operational area. It's quite inspiring. Now it is not easy for the commanders to lose their men beside them. It is every commander's wish to go with all and come back with all. These fallen heroes took a decision to leave the comfort of their families and join the military to serve our country. Those guys were very disciplined and dedicated to their work. Ditaba di sale motating ona Kimberley province ya Northern Cape one o tshwere tshebeletso ya bofifi ya Lance Corporal Peter Jacob Stradom ditho tsa lelapa metswalle le basebetsi mmoho ba ile ba gobokana diahelong tsa sesole ho fana ka tlhompho ya bona
make that ultimate sacrifice in laying down our lives in protection of the innocent, and that is what happened in the DRC. We were there to protect those defenseless, and we are in mourning at the moment with the loss of 14 lives. As one life lost is one life too many. Poloko ya Lance Corporal Peter Stradom e tla ba hosane. Athe masole a mang a mararo a Free State a tla bolokwa maheng a bona a fapaneng ka Moqebelo. Ke batho ba tshiletseng ba seng ba hlokahalletse KwaZulu Natal ka lebaka la dipula tse nang ka matla, mme ho ballwa le ngwana ho ba lahlehileng ba ditshebeletso tsa tshohanyetso ba dibakeng tse pedi tse fapaneng ho batla mahlatsipa ao ho belaellwang ba kwentswe ke ho ritsa ha seretse. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE kwalwa horeng ya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle, oli e tala e kwetse ho eba ka $76 barrel. Mui ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang_ X ke @ditaba_dikgang le ho peisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Weso ho rwalla ha so qeta moru ha di rengwe hape ho sasa ke ba moifo wa ditaba tsa Setswana ho latela Bolepi. Khotso. Tsere ke le bua bua madume tsa Bolepi semba jana o hlokomele hore a re shebela ka Apintono tla jwale hona ka Mafikeng bo holo ba Free State o hlokomele tla ba dipula tsena tsa Haisala re shebela ka haro Gauta o hlokomele le teng tla hlebe tsena tsa Haisala empa ka thoko ho mabopo Qabega o tla jwale ka haro ka Bophirima o hlokomele hore fela tebele mafatsana a itseleng a daduma ka thoko mabopo teng se tso bonahala fela mo e sa enkae a re shebela hona ka Apintono nyola jwale hona ka Mafikeng pula tla ba tsa matlopotlopo di akaretse bolo ba Free State dilo tse ikgethileng ka haro ka Paloboa o tla jwale hona ka haro ka Bophirima le hona ka haro ka Boshabela empa re nyola teng tla fitla hona ka hare hona ya Lesotho sentse ke salvala ka Pretoria Mamelodi le fitla hona ka hare o Polokwane o hlokomere fela tlema fatsane a tšheleng re duma ka thoko ho mabopo ho sentse go banahala fela mo sa enkae a re shebile hona ka Springbok tla jalo ka hare ho ka Bophirima hlokomele hore o tla hle ho bile mohodi ho sana o seng ba bira Bolepi ba tse hlokomedisa hore a re shebile ka Pintone dipula tla hle di ka mahadima a kotse bo holo ba ka Pintone tla jalo hona ka hare ka Bophirima di tsena tsa Haisala sentse re shebile hona ka hare Mafikeng le ho sana hlokomele hore pula tse matla di tla hle di tla jwale hona ka haro Apintone di akaretsa ditulo tse ikgethileng ka haro Qabega le hona ka haro ho kapa Bophirima di kgatente matlhokerela sa motho bosemba ka jeno hlakile re tla hle o phole boholo banaha ha re shebile hona ka Apintone o hlokomela re fela le hona ka DR o hlokomela di khrati di tla re thafela ho mashome a mabedi ka ofela ha re shebile ka Boothort West o tla jwale hona ka Fargene telte o tla futhumala Johannesburg le Pretoria Mamelodi hona ka haro Polokwane o hlokomela teng hle o tla hle o phole fela ho sa enkae boholo ba dikarolo tse ka haro ka Bophirima o hlokomela o tla hle o phole empa tse re shebile hona ka Apintone di khrata di phahama le hona ka Calvin le hona se servela ka Boothort o hlokomela o tla hle o tshise hona Haisale ba re shebile ka Bloemfontein se tse salba le hona ka haro Gauta o tla hle o phole re kgate di re thafela ho mashome a mabedi a metso e mene ka ofela ha re shebile hona ka East London Qabega o tla jala hona ka haro Thekong teng o tla hle o phole fela ho sa enkae ba buitse pedi pedi ka lo a be etso khotso